Pozdrav ekipa, evo danas ćemo objasniti jedan zadnji segment ovog današnjeg našeg poligona gdje smo imali nekakve segmentiće agilnosti, pliometrice i slično prije toga. Imamo zadnji segment slaloma između čunjeva, pas za zamišljenog suigrača odnosno tablu i imamo dribling lutke odnosno zamišljenog protivnika na kraju te udarac na gol. Ono što želim naglasiti da sve ovi čunjevi, sve ove preponice, sve ove lutke, table ili sve što se nalazi trenutno na terenu u sklopu naših treninga, općenito treninga, to nam sve predstavlja zamišljene protivnike, nekakve smetnje koje ćemo mi imati na nogometnim utakmicama. Naravno toga neće biti na nogometnoj utakmici, ali će biti nekakvih 11 igrača sa druge strane, 11 protivnika koji će nam pokušati što je moguće prije oduzeti loptu i zabiti gol, jel tako? Na nama je da im to onemogućimo, odnosno da im to ne dozvolimo. Prva najčešća greška koja se dešava u slalomu između čunjeva, to su također zamišljeni nekakvi protivnici, je da spustimo glavu u pod i da vodimo loptu na način koji sad trenutno vodim. To nije dobro iz više razloga. Jedan od razloga je to prvo da nemaš periferni vid, ne vidiš šta se dešava ispred tebe, ne vidiš tvoje suigrače, da li se netko otvorio, da li je netko otišao u dubinu, a isto tako još gora stvar, ne vidiš uopće protivnika da li ti prilazi ili ti ne prilazi. Znači to možemo i moramo riješiti na sljedeći način, da kad vodim loptu, da je cijelo vrijeme glava u zraku, naravno da ćete u trenucima baciti pogled na loptu, što je sasvim normalno. I nije normalno da netko vodi loptu i gleda isključivo samo gore. Jer ne znaš u svakom trenutku, iako evo ja sad gledam u vas, radim sa loptom, gledam u vas, ali to je u šprintu jako teško kontrolirati. Znači moram gledati u pod, ali moram gledati ispred sebe da vidim šta se dešava. Nakon što smo to napravili, druga najčešća greškica je odigravanje pasa na mog suigrača, odnosno ovog puta na ovu crnu tablu, je da dam prekratak pas, odnosno slab pas, a to je ovo. I da još gore da ostanem u mjestu. To nam nije dobra situacija. Želimo da odigramo čvrsti pas, da krenem na loptu i što je moguće brže da pređem ovu lutku, odnosno mog protivnika, te da zabijem gol. Znači idemo pas, idem na loptu. Sad, treća stvar, dolazim na protivnika, moram ga na neki način proći. Da li će to biti Maradoninim okretom, hop, ili okretom na lopti, kako hoćemo zvati. Da li će to biti lijeva bicikla, desna noga izbača. Da li će to biti povlačenje lopte u stranu, pa ću tu proći. Da li će to biti samo lažno, hop, lažnjak, pa će se izbaciti tijelom. To ćete vi odlučiti. Ono što je jako bitno je da ne dajete loptu unazad, gdje često znaju dječaci dati loptu unazad i onda iz ove pozicije, tamo mi je gol, idem na loptu i pokušavam odavdje opasiti. Ono da bi tu izbjegli, znači kada prođemo igrača, da li je to sada lažnjakom, znači lažnim kretanjem, prošao sam, ono što moram napraviti je da mi stajna noga bude pored lopte i da prije toga obavezno pogledam poziciju golmana na golu. Ako mi je golman pokrio prvi kut, što većina golmana pokriva prvi kut, ja ću u tom trenutku probat gađati suprotni kut. Znači ako sam prošao tu igrača, hop, idem suprotni kut, hop, i gađam gore suprotni kut. Naravno, treba pogoditi. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte, šerujte, komentirajte, pišite neke nove prijedloge koje želite da objasnim u sljedećim videima i pratite nas. Vidimo se. Ćao!